گل دەستپێکا شەڕێ ئیسرائیلێ دەگەل گروپەچێک دارên حەماس li bajarê Xeze bandorek berçav li rewşa awaran kiriye li Herêma Kurdistanê û taybet li parêzgeha Duhokê ji ber vekêşana gelek rêxirawên xêrxaziyên cîhanî. Gelek malbatên awara ji ber nebûna harîkariyan ew vegeriyane ser cihûwarên xwe. خودی ویژارده افدمین البا حکومتا وکی گوتی حکومتا عراقی هکا حکومتا عراقی مسئولتیا وان بو اف بت گوتی او بترش کردستان بتر گوی خو بدنا افین لو کام گوتی ام تابعي حكومة مركزينا راست جي كامل فيدري شتيك جوان هاتي حكومة اقليم براسي تخسير نكريها جوان هاتي ومنظمة دوالي جي مكم قلت يتا منظمة دوالي كيم بون وفيجرد شغل فيدري ماسي رێکخراوên NGO li demekî karên mezin diger rêkxrawên cîhanî li kempên awaratkirin lê niha wekû ew dibêjin kar hatiye rawestandin û harîkarî nemaye. مخابني باز دبيجم العراق بشوي يشيل بارزگاه دوجه الهرم كردستان بتايبتي کاریگری کا واستافو نرینی کریا سراوشا وی خلک الویری پید وی کاری وار خراو هاي واف مزن رک خراوت نف دولتی افریقا بشکه کا مزنش ترخان کرنا دراو خو اوی بو پنابر و آوارین ناف سنورین هرم کردستان دا یه ود بو هزم بو که کوبون مونب چن شهر فلسطین و اسرائیل مزن خد فەرمانگەها کۆچ و کۆچبەران سەر بە حکومەتا ناوەندی و ئۆفیسا دوهۆکێ دەبێژە ڕەوشە ئاواران نەها گەلێک خراپە و ئەگەر بەردەوام بیت گەلێک ئاوارە دێژە نەجاری کەمپا بجهێلن ji ber nebûna harîkariyan. روش ئاوارە لە سنوور محافظەی دهۆک بەڕاستی وەضعیک نەوەکی پێشانە بەری نوکایانی وەضعیوان بیژین باشە نەخێر نەباشە بەرچە چونکە گەلک منەظەمە الوەختی خۆ الوێرێ شۆل کرد و کار کرد و دامێت ئاوارە و پەنابارەت کرد وێگاوێ ئێک منەظەمەشی نمایە حالیەن لە سنوورê parêzgeha Duhokê 16 kempên awara û penabera henek û sercemêbtinê awaran zêdetirî 25,000 xêzanan e. Zor beywan xelkê Şingalê new beriya şerê İsraîlê digel grupa çekdarên Hemas harîkariya van awara ji bar rêxirawên cîhanî ve dihate kirin. Lê wekû aliyên fermî diyar kirî û niha bi êkcarî harîkarî rawestiyaye. Kawa Umer Dengê Amerîka Duhok.